warangala wahaka deke mi mansala wonna fene ne alwanwa sifawani mi fulunga tere bayako sifangas higher kuran ule manzare awon nusnu eggotakawes mikam wanjun sababe ne awon ehen hiwegen bayakudin kodako mi hypa wegen muni so kina hadan he tiuleni mi hada go kiyal dini yarangale muni bune ebba far ebes kami kuraka nule mi ha wahaka dekum ne dani den aha war silent ko war rangala huriha kudin tibba annu war yagin kan libij emihun mitanu bayako hama yaganda kawon hiwa gotun ashen nuni hate havwaraka mihun arrest kuram beenu wa kama libigen den huriha kudin engada kabuni waki bayako hayere no kurevene emmen ekkom hayere kurare emmen ekko tegenda taka gendashe bunima mi Deputy Commissioner Munir ingi huriha kudin hamajihere elbes miho hayere kuraka nule mende alunu commander mes anga huriha kudin hamajihere silent ko eshinila rit ko tibeshe den alunu men aluna fahon wakin Deputy Commissioner eta meet ko mi alunu men dennevi mige fahon gairu gaanuni amure somen nukurane kama aluna yagin kan deshe Heve Commissioner of Police Fasihu Vies, Deputy Commissioner of Police Munir Vies, Deputy Commissioner of Police Atif Vies. Ad inget awon me gaganakan ere baragade bahen awon hadamani. Baragade bahen fashigen havwan duge hendunu. Awon me kan hawan duge re baragade bahen fashigen havwan duge hendunu haggadi saaliya hisaba. Awon men edamun diyei mi thing verin kure kommes veriya pass awon kari yagin kan deshe. Ade mi yagin kan deshe mi kurin vijay kan to viye awun beenumani mi kankan rangal kurashe islah kurashe eggo takalves awun ngeto mi Commissioner of Police eros Husengada building hunne etana mi fabas wada noganna then Deputy Commissioner of Police Atifus maginere nuwe gagandaka tankole durang ekeri vejje then Munir karawun dennevin Sona mes mi yagin kan dere eron algonu mitana daname algonu mitibi ka awon amille kan nune mitaga awon miti baatib bafe den unima eggodagas ebe fula ehem bunaka gasten upuri den awon hitama kurani police ka mi ha Deputy Commissioner Muniru singato mi vidalwi awon tenen bike mi commander kariga supervisor kariga team leader kariga tihin nadashe awon go eves gotte nahada awon mi ha iltimas kurani awon men muzahara was ihtujaje was ekha awon iltimas kuri somen farata awon beno mi yaginka mikan beno me uni vidalwani mi tihin nadashe mi awonge wazifa huriha kudin mitanun daashe awon mun hawa yagin kan luga awon daaname huriha kudin wazifae ebe flag wazifae mi huriha kudin mitanun daashe awon warri awon yagin kan dehere mi ge fohon gairu gaanuni kamakan awon menna awon amuro bakurana kama eggotakawes mi be fulna ekame nukurewun awon hama abadus gabul kuran police ke leadership awon hama war boda kuveri kuran mi gaanuni imuga tere mi kandata kuruma ure mi sarkarun anga gotaka maseke kurumuge ruhu awon nge tim weringe aga kurima awon wara hama deraveswe awon dannawalen benumani ebe fula muhimmi ebe fula ga wazifae awon inge awon men etati be huriha fuluhum kami waki kuram wes erogati be leadership jehilun nuwanaka wazifa be erkan galida hama awon ha mi face to face wahade ke huriha kudin bes hama inge wazifa ge lenaka inge hama waki qur'ane kan inge awon men etana dimu sawum waki qur'ane kan inge ay Quran ka elage ka huriya kuruna waki Quran ka ekam eha face kuri awona visnuni ama
komme faraku mihin dukollima wani mihinne den hingase mihara verin kare bunan so den mihin mikan koddeshe mihin mikan migota mikan nukurashe mikan migota kurashe mihin bunani ittifa goyun huriya kudenna hama allo kollu to kangato huriya kudena egadi ge ittifa goyuni mihin bunani ye e yagin kan awon hoda awon ha wazifa geldunas huriya kame mi geldunas hama mi awon kurimatili awon beenumvi divarajye gaan nasasi himaya kurasha mi gawmu suleveri ama tanege gotuka damahattasha fulunge mosasa himaya kurun awon miga waran ufawa kame ingeto awon men etaga ha faadaka tibe hijack kureva ingeto awon men uniform ale fulun faadaka tibe hijack kureva jumhuri madanoga hama eta eshin de u shape awon ti baakibbafa awon nulibe faahana kurumuge miniwan awon nulibe bike kudin hama his laragana faranda sabustiri eminiwan kamgas dini waragun irum awon aadesko awon men higher qur'ana mi qura kama malumat libin awon mige ufawa kama ki awon dani to police ki ehen huriha fulhun gendi Hussein Adam building ga ebe fulna mi malumat libigen ebe fulna mikama ken nukuregen Hussein Adam building theater awon hama yagin kon talu lafe huri talu hala kolla huriha kudi Hussein Adam building faabagen as awna join kuri huriha kudi as vidalwi essoge fulhunne nugendevene hayyere nukurevene huriha fulhun hayyere kura awon hama andaga kura gotun eta fanares teken ha fulhun tibe awon warab bor yagin kam libun awonna miyadu fulhunge gaanu himaya kura mikura masekatuga hama 100% awon mekan kamyab wane kamuge fulhuge bas tibe funa hame me genestini hajman doge ha sahi gadiya koi